Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. uKhuzani Mfokampungose usevume uSenzo Ntencane Zondi laphana okungumculi kaMaskandi wayesebenza laphana neCalaha laphana wengane zakwethu ukuthi ungumculi ohlukile laphana wengane zakwethu uyayilandela nezinkulumo zakhe ayikhulumayo uma ngahle avule iworkshop yabaculi baningi abaculi abangasizakala laphana wengane zakwethu. Lokhu ukusho emva kokuthi eposte ipost laphana kaNtencane lapha asho khona ukuthi yena akanayo inzondo kwamukela lesiphiwo lesi aphiwe sona laphana wengane zakwethu ukuthi ajabulise abantu. Uma ngabe yena sakwazi nje ukuthi abeke isinkwa etafuleni lokho kuyamthokozisa. Lawo magama iwona lawa wathandile laphana uKhuzani enze waba nentshisekelo yokuthi abaculi abaningi bangakwazi ukuthi basebenze noNtencane laphana wengane zakwethu abaphe iyalo laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.